Humanitate digital globalen graduan ikasleak ipintzen ditugu gizartea aztertzen batetik eta gizarte eragileekin elkarlanean gizarte aldaketarako ekimenak bideratzen. Eta orduan egin duguna jardunaldi hauekin izan da, horretan ari diren hainbat unibertsitate Europar guretzat erreferente direnak ekarri ditugu ona, eurek azaldu digute ekintza ikerketarena zelan egiten duten, eta horrez gain ekarri ditugu baita gurekin elkarlanean gizarte aldaketara begira aritzen diren gizarte eragile batzuk, Agirre Lehendakari Center, Arantzazu Lab eta Bilbao ekintza eta beste hainbat, ezta? Eta goizeko saioa horrela joan da, momentu batean banatu egin gara, bi zeretan, batetik kooperazioan, gizarte aldaketarako kooperazioan fokalizatu direnak, eta bestetik hiri esku hartzeetan fokalizatu direnak. Eta amaitzeko, Susan Wright, Aarhus Unibertsitateko irakasleak jardunaldien ondorioak aterako ditu eta hainbat proposamen aurrera begira. So this is the third time I've had the privilege to be invited to Mondragon University, and each time I've seen enormous developments, especially this campus. I came 4 years ago and we took a boat ride up the river because this didn't exist. And now today I'm standing in it and I've been talking to the students who are on the degree program. So fantastic progress in 4 years. I have a Centre for Higher Education Futures at Aarhus University, and so we are interested in future formation of universities. And I really think that Mondragon University is in the forefront. It's now got a European University Alliance that it runs, and it's doing some work which is really much in the cutting edge of European developments. So I always come away feeling very excited and very invigorated by my visits.